Anyang aki din! Melody, agtimpla ka man iti kape. Nakailad ka la dita. Agpatimpla ka la ang kanyak iti kapem. Bumangon ka met adita. Papa namaya. O, di mapanak agiskwela. Adula amin. Agis-squila ka pa ilaan. Diyak kaya ti maipadakan ka nga istambay. Nagmayat ti agsugal. Mapanak agiskwela. Ay saan agbati ka dito balay. Rumuwarak, tamapanak makisugal. Napan nakisugalan ni nanang. Nasapaan napan nakisugal. Ay kat mapanak mo ta. Mabalin na iya, saan? Asino ngay nga rod kagbati dito'y balay no pumanaw kamat? Ay katawan No kaya't mo, mapan mo dagasan ni nanang di tapag susugalan. Tapagawid mo. Nagmahalason? Naabak manan? Ay, agtay akapay kumare. Kakaiso na akwartak da ito'y nabatin. Igatang ko iti bagas ni. Pasubok ka ba? Ay kat itayamon No mga baka madoble da ita kwartam. At dantun igatang mo iti sidaan ken bakas. Nanang! Adda ka manan dito'y. Makisugsugal ka manan. Bigbigat. Nay, tinakman ungta-ungtan melody. Dito'y kaadwan iti tao. Mapanak nga rod agiskwelan. Agawid kayon. Tawan-tao iji balay. Mapan kayon tani. Maladaw akon iji iskwelaan. Inakon. Ay, sige kiday. Agis eskwela gayam ni Melody Mare. Ipilit namod ngamen. Diyak kumakayad ka, ta isupay agastaos. Ay, pakiasawaam kita ni eskwela nga. Ay, supay apakaibusan ti kwarta. Dagasan ka kumaijay balayo. Sanon, makitam lang ang dagiti tattao iji ngagsusugal. Ha? Pasig aman nugal, lagi ti kabagyam? Anyangay, jak kaya tagbalin akas kadakwada. Iso nga ikarkarigatak tagiskwela. Anyangay nga ron ti arapaap mo? Arapaap ko ang masukatan ti panagbiag ko. Sumaya at tigasat ko. Oy, Melody, nakita mo niya yung barahap. Agrev-review ak. Di nakman disturbon. Apay na gito yung liblibro. Agrev-review ak nga rod. Pumanaw ka dito isang wanak. Jay baraha ko nak. Amo kasi ka tinangala. Ano kumangay de tabaraham? Apay, agsugsugalak kaya? Asino nga yung arod tinangala? Adda kamot lang dito yung balay. Biro ka ma. Di nak disturbon. Nangabakak mutlangan. Nay, swerte ka itangal daw ako mare. Ay, kastoy kumaka na yun. Pasubok ka mo na Wag kaya kapay. Ay, swertek sa na ito'y barahak O sige, agtayak pay. Ay, gam ka mare. Taman damagag. Nabartek saman mat ni Guryawn. Ayan na? Dahil ay saus, dandani saan pa yun na makapagna. Naginuman na nga tana? Ay, kit itayan ti barkada na. Kit nunaga do ti barkada na. Hay, Kuryaw! Timdaldala po, sanda kita masitas ko nita, Maret, ay na. Dinalapos nandiye alat ti palayaw. Aguray ka man, pare. Inak man tantyawanan baen. Lang arod mang tarimaan iti da iti amarmarba nga alad. Dinungpar mo pailaang. Siyak daw, timang tariman. Agin lalaing ka? Katay kalagbartak kan agsugal ti ammo nga aramidan. Ninana nga na ya. Ungit nga ungit. Mala, inayadam ti tumakder. Tama nga numabadakan dagita masitas ko.
Mangpot kagaya man, Melody. Oh, adto tilutwam, karne ti sidaan tayo ita. Nangalaan nyo ngay iti kwartayo. Ay kat, nangabakak manan iti sugal Isardeng yu kumanday ta pa nagsugsugal yu. Ha, tabay ko mga isardeng ko. Dahito iti pagbibiyagan tayo, tapno amom. Nanang, kababain taday talag sugsugal ter aramiden nyo. Ibain mo, aman nugal tayo amin, iti pamilya tayo. Saan dak nga iramraman, kasaanak nga agsugsugal. Kan iti uray ka ano man, jak to kayat ti agsugal, tapno agbiyaga. Ay, naglastog kan. Porque agis eskwela ka, kastanti ibagam. Hoy, tapno ibagak kan ka, Melody. Naggapo iti sugal, dagiti ibaybayad mo iti eskwelaan. Ultimo allowance mo, pagplite mama pa nag-eskwela, naggapo iti sugal. Isu nga saan ka man nga agin lilinis akasta. Nasaya at nausawan kan, Guryo. Sandak man na banban ni Krisa na bigbigan, nana. Anya abigbigat asasawam. Malaman. Ha? Sumipngat pa'y kit din. Ita kalangan nakariing. Nagmalmalam ka nakaturog. Ayan na di barahak, nanang. Tama pa naman makisugal. Isuntomot lang nga, dahi ta armalay tang iwat mo man, hindi mangmangag. Ay di na unaan Guryo. Mapanak makisugal. Kit sa bali mo ti pakisugalak, nanang. Awan nagbati dito'y balay. Man ano ayan no panawan tayo. Awan mo't takawan doon ito'y balay, nanang. Inka pa'y tarimaanan jay alad itay adinong parmo. Sumragdag iti kaldeng ti karuba. Inton maminsan taon. Inak makisugalay. Salbag kide. Kamanin tinangaba ka, Mariaw. Talagang agsiswerte ka. Talaga kasta. Agore ka man. Tabi lang agto'y nangabakak. Tamapanak man agbiro kiti asawa. Anya? Agbir-biro ka iti asawaan, baray. Gatuin. Mangrabrabak kan samay. Sana ka mang rabraba. Pulos na nga ba? No kaya't mau, asawa mo niya kabsat ka. Napindas na jay, baray. Anya tinagan na. Melody. Napindas Nagtundiris tagong na. Dapay kalid na. Jakpay na nga ba? Ay kat, Pulos. iyam amunak man nga raw. Baray. Nagirigatan ka agaramid iti tisis. Makapasakit iti ulo. Melody. Awan ti baraham kanyak. Iso adinak umay disturbon. Tadyak nakikita day ta baraham. Saan aday jay brahak, ti umay ko ibagakin ka. Ada bisitam. Anya abisita? Awan mo tinay ayabak abisita. Umay nakarman. Anya? Ni Mariaw. Gayem ka. Iso ti pakiasawa mo. Tanalay ngagsugal. Saan ang maaba ka pulos? No iso ti maasawam. Ay, jackpot ka. Saan ka apulos nga agrigat ading ka? Ay namanong, awan iti bukabularyo ti makiasawa iti mannugal. Saan ka nga agpili-pili? Ibir-biro ko lang nga rodin ti pagsayaatan. Mannugal kayo lang arudan kininanang. Mannugal pa iti pakiasawaan. Ay saanon? Guryo, asino day ta kadwam? Apay, di yung amaw. Kino iso dahi tayo kalaingan aman nugal dito'y lugar tayo. Ni Mariaw, nanang. Ha, iso day taya. Wain, iso dahi ta. Inayapak dito'y balay, to may naarman ni Melody. Aniya, apay, baro ka di pay. Ay, kit baro pa yan, nanang. Ado ka di ti kwartana day ta. Wain, kanayon na mga bak iti sugal. Iso nga ado ti kwartana. Kayat namat ni Melody. Ay, hindi na nga rod kayat asangway. Apay ngay, Saan na nga rod kayat ka na ti makiasawa iti manugal. kung naman o asinaw, sak man ti mapan makisarita kan kwa na. Di mo ba'y papapanawan, tagtungtong kami kini Melody. Naskan nga kinaawatan dan. Pimanaw ka ije balayo arabrabi eh? Kasano? Adda inayabandang agaram kanyak iti balay. Pero, gwapo ka di? Mannugal.
Di mo kaya ti manugal? Isungarod nga agis eskwela ak. Tapno mabaliwan ti biyag ko. Diyak kayat ama itulad kadagiti kakabagyak a puro daman nugal. Oh, adamot gayam arapaap mo apada. Friend, dituyak pay laang man boarding house mo nga agaramid iti thesis ko. Wala, mabalin na tamat. Diyak ngamin makakonsentrate igay balay. Apay, naggapwa, Melody. Hindi pala rabi, asap-sapulan ka. Igay boarding house ti classmate ko. Napanak nagaramid iti thesis ko, nanang. Saan ka nagpakada kanyak a pumanaw ka? Kasta ti agad-adal? Simple laang apa nagpakada. Di mo pa'y maaramid. Kasano, diyak kayat di ipapaaram ni Manong kanyak. Diyak kayat. Saan ka man nga ginpipili, Melody? Manugal ni Mario. Kanayon nga do ti kwartana. Isu amabiyag na ka. Bayan nyo, nanang. Lepasag ti panagadal ko. Kat siguradwak, asumaya at ti panagbiag tayo. Ikarigday ta kada kayo. Di nagsamot kayat ni Melody. Ay, saan? Kaya't nakadayjay. Di sila ang amin, pare. Ibagam ngamin ken ko na apaglaingak amin na klase asugal. Uy, namuna daytan, pare. Sang ko lang amin na mas asikaso ti pagik na dumakait. Gapo iti sugal. Uy, nimbagak pa daytaking kuwanan, pare. Ay, bayamon. Ngam kiti. No siyak ti pakiasawaan ni Melody. Itad ko ti amin na kayat na. Ay no, nagmayatin na denggan, pare. Wala pare. Uray no agsugsugal to laeng ti aramiden na nga inal daw. Saan nga agsugsugal na dya kabsat ko, pare? Ah, kasta. Uy, nangatong arod tera, paap na sika. Iso ka nung agis eskwela. Tapno saan to ama itulad ka na kami amang nugal. Ah. Eged no nagmayat ti agsugal. Isumuti ko na, pare. Makaparagsak, makapaadik. Ay, ketuwen pare. Nang runa no mga abak ka kanayon. Ay, sus! Kas kanyak, pare. Kanayon ak amang abak. Nagmayat siya, pare. Saan ka madanagan, pare? Kasaritak ni Melody. Ibagak, asik ka, ti pakiasawaan na. Melody, umasyarak tuman mo't iji balayo. Anyang iti aramidam ijay. Diyak pa'y ngamin nakikita ti balayo. Ay na, takop-takop di basit abalay ni. Saan mo't ajay balayo ti mapan ko bisitaon kat? Kan may sa, adda ijay dagiti manugal akakabagyak kan kaaruba. Anya ti aramiden da iji balayo. Ijay dang agsusugal. Anya? Iso anak katagtagarida. Nang runa itirabi itanaгаduda. Apay, awan la ka din sa bali ang mapanunot dagita kabagyam? No saan ati agsugal? Ay napatyanda nga iso ti pagrangayan da. Kat, surwam ida nga agbyag iti nasayaat. Saan ati sugal? Kaguradak no bagaak ida iti kasta. Para kadakwada, siyak ti kontrabida iti biyag na. Sige, mapantakit din iti library. Agbayadak iti tuition ko. Finals mi ngaminan. Dumawat ka, kinimanong mo. Apay nga iso nga iti pagdawatak. Iso ti pagdawatam. Gaputa iso ti nangabak iti sugal. Siyak! Naabakak manan! Agmalmalas ako na talaga. Manong guryo, agbayadak iti eskwelaan mi. Nanggag ko timbagam ko ni nanang. Ikan ka, apay kiti nasaan. Ngam iti may sa kondisyon. Maday ta! Denggam ni manong mo. Anya ngay deta a kondisyon. Makiasawa ka kani Mario. Anya, pilitin dak a makiasawa iti dayjay alalaki. Mayat dayta a kondisyon ni manong mo, Melody. Mayatak iti dayta. Talaga kursunada na kani Mario, Melody.
Agasem ti kunana ngay. No kayat mo kano ni Mariaw, pakasaran na kadagos. Ado ti baboy apardyan na. Imbitado amin naman nugal, akalugaran tayo. Ay kat, adu ati gagayam ko nga ayabak. Ayabak amin, dagiti manugal. Iso abay-bay amon day ta adal-adal day ta. Gastos lang day ta. Agsusugal tay kidiya. Sapay, naira na nga 1/4 ita. Mayat day ta asing-asing ni manong mo, Melody. Isuawan ko namon. Oo nya, mayat kan? Nagbayag ka na sumungbat. Saan tayo pa ilang agsusugal dito balay Amuyo mag-aminan ang naggraduar ni Melody. Kahit man, ano no naggraduar? Umay dagiti classmates na dito balay. Silibraran da kano ti graduation na. Ay, kasday. Ay, kitumay kami mo ta. Una, umay kayo. Ang saan tayo pala kung mga agsusugal? Mangan tayo laan. Ay, kakadwa, nangagya. Wow, nangagmay. Umay kami to, amay. Ay sus, nakapaggraduar ka may langin iti anak mo, Maray. Uwan nga raw, punak ide, no saan ang makagraduar. Ang inkarkarigatan na mo't ingana ang nakalagpas. Ay, kano ko na naman ang makiasawa ka na. Ay saan? Agtrabaho pa'y ni Melody. Jack itulok ang makiasawa adagos. Kat nagadupay, tirigat na nag-eskwela. Anya laki day. Sana nasayaat day ta sugal kay sulati namnamaay na pagsapulan papagayam. Ta saan nga amin nagugraway ket mga baka. Kasayatan na ta ti agsapol iti nasayaat na panggadan papagayam. Bueno papagayam. Ditan tinagibusan ti may sama na pakasaritaan iti biyag anay tampaw dito'y drama tayaw. Anya laki din. Insurat ni John M. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agiyaman kami itingkay Panang Tarabay. Anya laki din. Kapay lang mangibagay ti bagas ni tatang. Tasukatam to. Kanayon lakas ta sa tur. Nukat maawanan tayo ni tatang mo ti pagtarayam. Sa nabalya, tamak met. Anya nga ti parikot iti dayta. Ay, anya lakit din ti kastoy abiyag aya. No di mo kumangamin insugal tay sweldom. Di adda ko man naimas at taraon tayo ita. Alagid din. Yung ka mangibagay ni tatang iti bagas na. Tapno agisaan kan. Tane, mabisina kon. Mala, ikan ka lulay, tapang panunutak dagiti apo ka mabisinan. Ingkalat ta mga lay di pagbagasan, sa nabalay, tado itatibagas kao. Agyaman na tatang. Apay, awan ka di man ng trabaho di asawam? Nalpasdan ti aramiden da abalay iji bangir a barangay. Yung tidakes, insugal naman ti sweldo na, tatang. Ay, makaumaday tataaw. Malay ka mga lay tibagas. Nayunam, tapno ada pang malman yaw. Wan tatang, kat agyaman ak unay. Oh, makita bagat? Kung nakamin kan ka, saan nakaapayan ni tatang? Ay, sator, awan kat babain mo Pamilyado kan, ngamang namnama kapailaan ka ni tatang mo. Di kan sumanao. Makauman day ta ibagbagam. Ulit-ulitam.
Nalaingak nga agtipid no kwarta ti pagsasaritaan sa tor. Ngam talaga lang amin akurang tititid mo. Iso at talaga ang maawanan tayo. Takasano, kat manugal kamat ngamin. Ay na, makaw pa matangiwat mo. Agbain kamat iti amam sa tor. Imbis nga iso ti ikam, talakayan. Ngam iso pa iti pagbagasam. Sige, agpalabakan ka, Marilolita. Ta kasi kamay. Ta kunam nga isupay nga gatang mo iti kaninyaw. Wan pari doming. Takasanumat ngamin. Awan nat da iti inyawat ni Satur Aswildo na iti construction. Tainsugal namat ngamin ti dadduma. Anyalaki din ni pari sa turaya. Tagsugal pa lang amin. Agpadadakin ni Pilaw di takaruma. Dandani awan lang aroden kaninda. Agsugal pa ilang. Ay, wan nga rod. Kat si ka pare. Imbag ka pa'y. Ta saan ka nga agsugsugal? Ay, saan talaga, Mare? Jak tupulos padasin tagsugal. Kwa, mabalin ka di nga alaag ti tangdan kon, pare. Taawan ngamin ka ng dagiti anak ko. Inak ko mapay gumatang iti bagas. Tapno adda maisa ang dagiti anak ko. Sakbay nga aglabaak. Ay, sige Maray. Itad kon ti tangdan mo. Ala, tayo nag-alaan ti tangdan mo. Ay na, agyamanak. Day tala agisal lapayan ti aramidak. Ay, nalpas mo't langan to'y lalabaak. Ay na, nabanugak unay Kan mabisinak pa yun. Aginanaak biit. Sakpay nga agisampayak. Marilolita, amangan no mabisin kan, di kamot nagawid anapan nangan. Saan na bali pare? Isan lapay ko pa'y dagiti linabaak, sakbay nga agawidak. May kamanganan. Adu pa'y titaraon anat da. Ha? Ay, kababain mo't pare? Anya laki din aya. O may kakit di manganan. Madimot no mabisinan ka, Maray. O sige, isan lapay ko pa'y nga ro dagiti linabaak. Sakbay ang makipanganak, pare. Dahito itinatda sweldok, Lolita. Anusa munday ta? Ha? Dahito'y laang? Agyaman ka pa'y atad na nabate. Wanya, awata mo no saan? Nagsugal ka manan? Ammom bakit? No mga bakak iti sugal, dakkel akwarta dayta. Makagatangak to iti kayat mo agatangan nga appliances. Ay na, Satur aya. Kastamlatan, manugal kalatan. Un-una ang pay tagsugal, ngam ti igatang mo iti kanan dagiti anak mo. Isungarod nga sugsugalak, tabarang mga bakak. O di makagatang kanton iti adu akaban abagas. Ay, jak amukan ka Satur. Saan apanunot ti pamilyado day tapanunot mo? Anya lakit din ay bakit? Sumanaw ka. Ammom. Ad-adan amakunas tarupam, nuungit ka nga ungit. No kumata saan ka nga agsugsugal, dinaragsakak kuma. Sang kasapulan sang kaapuyan lang arudan ti matmat gadam, agsugal ka pa ilaang. Tatang, tanda ka di kwartayo dita. Apay. Pautangan da kuma iti pagpuunak, tatang. Pagpuunam iti sugal? Ay, saan, tatang? Pagpuunak nga agnegosyo. Nagpintas ti plano ka negosyo, tatang. Agnegosyo kami nga agasawa. Anya kumanegosyaw? Mangbangon kami iti basit apakanan. Ket into nagangay, dumuras ton. Ha? Oh, saan ka di amaya ti planok, tatang?
Nakakaasing amin ni Lolita akanayon ang makilablabada. Iso na panunot ko nga agnegosyo kami langan. Nasayaan nga ron, no kasta ti panunot mo. Pautangan na ka di, tatang? Apay, manuaya ti ka sa pulam. Basit lang, tatang. Uray, 50,000 pesos lang. Ta saan mo't adakkel apakanan ti bangunan mi? Mabalin ka tulungan iti dayta. Naskain nga ikari mabayadam. Tatang. Sige. Magilako ak itidingwan ka. Pautang ko ken ka. Bakit? Iso apa utangan nak ni tatang? Agpaiso lakay? Ay na, agyaman ak nga rod no kasta ti planom. Iso nga yung kantuman iti balay da tatang inton bigat, bakit? Tadamagam no adan jyot utangak? O sige alakay. Ngam, sa dino, ti pangbangunan ta iti basit apakanan. Di ta parangan Sa nabali, tanwag dinamag to dito'y barangay tayo nga dapakanan ta. Umadun to ti customer ta. O sige, nasayaat nga rod no kastalakay. Bayam ta inak to damagan ka ni tatang, no addan dya ipautang na ken ka. $47, $48, $49, $50. Ayos! Ayos dayta na pagpuunan ta, lakay. Bakit? Ang bayama, tasa akong timangilulin. Tapno sana mapukaw. Saan kumot apukawan Saklatan timangidulin bakit? Kaunaan tapay nga aramidan ti paglutuan ta di taparangan. Mga ramidak pa iti pagtugawan, kan lamisaan. Ala nga rod, sikan ti makaam mo. Di kagdanag bakit? Umadunto da ito'y akwarta. Gaputa masigurado, anadur asto ti pakananta. Tatang, adda ka di dito ni Sator. Apay asap sa pulong ni Sator. Rapiin, ngumawan pa'y. Napananaya. Rimwar nga rod iti agsapa, tatang. Taadda ka no kasarita na atao apanggatangan na iti bargain alamisaan kantugawan. Para iti bangunan mi apakanan. Kasta ka day. Agdanagak nga rod, tatang. Ngamin, adda ken kwa na tigatad na utang na ken ka. Ay na, tatang. Sapay lang kumata saan apod no ti atap ko. Ala, agawid kang tamang ano si Mang Putin ti asawam. Nagkari kanyak ni Sator at ikwarta nga inutang na kanyak at pagnegosyo yaw. Tatang. Kat amaw ng agtungpal. Iso nga agawid ka. Tamang ano si Mang Putin. Umay ko laang yag dagito'y nateng, Lolita anak. Imbag lasi daan dagiti apok. Organic dagitoy. Nanang, nanay aguray ka. Ay, apay. Anya ti mapaspasamak ka. Kasla madandanagan ka. Nanang, igam nila kay ko tay 50,000 pesos a pagpunan mi ko mga agnegosyo. Nga maging gaita, di pa'y simmangpet. Ay, awanin agarod no kasta, Lolita. Insugal nan Nanang. No kwarta ngamin, saan mo nga ipaigam kanila kay mo? Rumbang asika ti mangigam. Nanang. Ay, anya kalakid din ay Lolita. No kwarta ti pagsasaritaan, saan ka ngamin nga ang talak iti asawam? Tanapaklan aman nugal.
Nakasagana ka din dagiti lalabaak, pare Dumeng. Aglabaak itan, taamangan no jak masango inton bigat. Wen, Mari Lolita. Ngam, adda pa'y bagakin ka. Anya day ta, pare? Nagdakkel ka no timpaabak nila kay mo iti sugal. Anya? Kasta tinakunan ni Pilaw ka aruba may. Nagdakkel ka no timpaabak nila kay mo iti sugalan. 50,000 ka naw. Nagdadakkel ka no amin ti postada. Ha? Kasta ti kunan ni Pilaw aman nugal, maray. Isuda ka no tinagsusugal. Imbag ka no ni Pilaw, taada inabak na adwaribaw. Ngam nila kay mo ngay. Awan na pulaos. Ay! Anyan ti asawa ka manugal. Mapatay kon samatan. Swatag salangan dagiti matana. Tapno saan na makakita iti baraha. Ha? Di pa ikat mabulagay no swatem dagiti mata na maray. Ay sos, maray. Hindi ka kumagsangit iti napigsaan iti balay may. Ang mga no ibaga dagiti karuba nga dar aramidagkan ka. Anya lagi din nila kay mo aya. Tadimot lang aminin agnatnakam. Nasaya at adakan sa tor. Ayan ti kwarta pagpuunan ta kuma, ha? Nagbalsig ka kade? Ta nakaigam ka iti wasay? Nasaya at tadakan sa tor. Tatang, adda kayo mat kayam? Kan, adamat igam yung abunang? Kas asa na iti bunang kao. Inasak iti ustaw. Ayan ti kwarta pagpuunan ta kuma iti negosyo sa tor. Kwa, nahold up, bakit? Na-hold up one no sugal mo! Ibagam tipod no! Tano saan? Agdiso na ito'y wasay kan ka! Ay, nahold up pa talaga, bakit? Imbag tasan na ka pinatay. Ibagam te pud no sa tor. Tanusan, agdisoken ka to'y kas asa bunang kao. Ay, anya laki din aya. Ibatan nyo ka din dagita igam yung awasay kan bunang. Kan, di yung manilayat-layat kanyak. Tama nga numailaw ang kayo. Apay, sanda ka di kailalaan? Ti saludsod mit isong batam. Ayan ti kwarta, ha? Wan, sugal ko, tatang. Bah! Ay, tatang, intagbat yung matan ti bunang yun, di talamisaan. Ay, ita, lisyam da iti bunang kao. Awanan ka iti bain. Di ta kayo! Timarayon, tatang! Ha, ay, tiluho aman nugal. Hagasam ngay dayta. Insugal na ti 50,000. Namati ak lakit din iti sa una, apagpuunan nyo iti negosyo. Tagayam, pagsugal na laan. Lolita, bakit? Ilukat mo ka din na ito'y rinaw, Tao mo nagak. Malamlamin ako dito'y parangan. Bakit? Umanaw ka dita! Kansan ka na makaunag dito'y balay? Agawid kay di balay ni tatang mo! Naumakot kan ka! Manugal nga asawa! Ala ka din na, bakit? Ilukat mo ito'y rinaw. Pakawanan na ka din. Saan na maulit? Pumanaw kan! Ipurwak ko amin ang ditatawa na gitibadom! Kat baka mo ka namang pidot! Sorry, bakit? Pakawanan nak. Saan akong nagsugal pa'y? Peks man! Mamatay man! Agyamanak tapi nastrikdak, tatang. Naglambi ni Jeroar. Kan mabisinak pa'y. Dinakmatan pastrakan ni Lolita ije balay. Ganabam. Tatang. Amom ka diyan nagado aling banog kan gastos ko anang tartarakan kadagiti dingwan ko ngayon lakaw. Uwan, tatang. Amok
Ket gaputan na matiak launay anagnakam kan. Ket pagpuunan yung agnegosyo tinaglakwak. Isungay pa utang kaw. Ngam kasano pa'y nga ron itan na mabayadam. Tatang, saan nyo ko man apabayadahan? Awan ibayad ko. Kastalaeng! Ay, awanan kay tibayin. Awan nga ron pagbayad ko, tatang. Pwes! Tapno makabayad ka kanya ka. Saplitan kalangan itinabakad asintron ka. Iti 50,000 abilang. Ha? Ay, sa plate? Ay, sana tatang kasyan na kaniya. Nagsakit di ba sa plate? Ket irugik itan. Yan nantay sintron ka. Ay, tatang. Inuksot yung matanta sinturon nyo. Ay, saan Didak sinturonan. Tangay saan ka makabayad. Sinturonan kalangan iti 50,000 tap nagnakam ka. Ay, saan tatang? Anay ko. Anay ko manin tatang. Gusto ka din Pakawanan na kaon. Saan na maulit pa nagsugsugal ko? Ay, mataya ka akong tatang. Ay, nagsakit! Ay, anya laki daid. Dua pa'y kami na paggugusto yung launay ti agsugal. Adiyo kit urnungan ti kwartayaw. Tapno adan to makaot yaw no agkasapulan kayaw. Ay, sugal aya. Anya laki daid. Hala, papagayam. Ditan tinagpatinggaan ti may sapay apakasaritaan ni tibiyag. Ngaintay pinaulwan. Sinturon, dito'y drama tayaw. Anya laki din. Insurat ni Amor Julian. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itiingkay panagdengag. Anya laki din. Ay na, day tamanan motorsiklom ti saksakayam, usay. Di mo moten mapanawan. Anya nga tano ka idam laangan day ta motorsiklom. Anya laki din ayan ni bakit? Pagsilosan naman ti motorsiklo. Kasano adyak pagsilosan, ket di mo moten masinaan ti motorsiklom. Pagan andaram, nga awan mo't papanam. Kaya't kung nga rod adeng denggan ti andar na gapota ka barbaro pala ti motorsiklo. Ket bantayam natan ti motorsiklom, nga uray di kan mangmangan, usay. Mga nagto ka di no mabisinak, Sean. Kaya't ko pa'y asakayan ti motorsiklo. Ala, day talang arudan motorsiklom ti sakayam ta pumanaw akon. Anya, apay pumanaw ka nga, Sean. Kasano? Imbagpay day ta motorsiklom ta kanayon mo sakayan ngem syak nga asawam. Anya? Ay. Apay nga grungab ka nga isyaw. Kanya ka din ti mapaspasama ken ka anak ka. Imbagpay di motorsiklo. Tamasakayan ni Jose, tatang. Ha? Anya ti kayat wasaway. Asawaan langan ni Jose di motorsiklo na. Gaputay sulangan das asikasun na. Anya? Naumakon ka ni Jose, tatang. Napatpatagkan ko na di motorsiklo na. Gamit siya nga asawa na. Makisinak sa langan ka ni Jose. Ay sos, sana nasaya at dahi tangay bagbagam anak ka. Sana rumbangag sina kayo ka ni Jose. Di mo pagimunan di motorsiklaw. Kasano adyak pagimunan? Katkas na di motorsiklo nanti asawa na. Ulusan na pa'y di motor na. Hidinto tayo siya. Kadi nagpa'y maulusan. Anya?
Kasangsangpot mo pare. Agan andar pa ilati motor mo. Ay katuwen pare Raul. Napanak man gimatang iti pagsabon ko iti motorsiklaw. Anya? Adaya mo't sabon ti motorsiklo. Ay kat adda pare. Di mo amo na itaga po tawan ti motorsiklaw. Nagngina sa baon ti kinatanggaw. Tapno kanayon lata na banglo ti motorsiklaw. Aya, nagdalos nga ro din ti motor mo. Sabon ang pailaang. Nagsiligan na eh. Ti kayat ko, nadalos lata ti motorsiklaw, pare. Diyak kayat amatapukan. Isu mo ilagayam nga ulusam ti motorsiklong pare usay. Ay katuwan pare. Protektarak ti motor ko. Tapno saan amatapukan, kan magasgasan. Uwan magiday. Mayat no ulusam ti motorsiklo. Tapno saan nga agpanatay. Anya? Use. Use. Apayaya. Maturogak. Kadigdigos ko. Nagpangluak. Nakabalabalak lang iti tuwalya. Very good. Bakit? Anya, very good asasawam di tause. Ikatamo na ti balabal at tuwalya kanya. Apay asak pala ti mangikat iti dayta. Bakit? At damat imam ang mangikat iti tuwalya na kabalabal kan ka. Kaya't ko nga roda si kati mangikat iti tuwalya, use. Sigin lakay. Wanan. Ikatoy kon. Dayta. Naikatan. Maturog kan. Anya? Apay at tinalikodan nak ngayon, se. Ay, oo na ikamutan. Anay na. Nagurok matan. Ay, Jaski. Salpag ka lalaki. Awan pa'y sir-serpim na asawa. Nagdigusak pa'y matngarod. Nay, agkap-kapi kamot dito'y abay ti motorsiklom usay. Uwan nanang, buy-buyak ngamin ti motorsiklok. Ay na usay, day talatan motorsiklom ti bambantayam. Di mon masinsinaan. Anya lagit din ayan ni nanang. Pakibiyangan naman ang tararamidak. Kasano adi ka pakibiyangan? Kat isulatan ti makitkita nga aramidam. Imbag pa'y day ta motorsiklom ta padigusam. Anya ti kahit mo asawain nanang. Imbag pa'y day ta motor mo tagdigos. Sikangay, di ka pa yan nagdigdigos. Kasla na gumukan iti bilit day ta buok mo, nagangrag. Anya laki din ni nanang. O say, agdigos ka mat. Saan laday ta motor mo ti daldalusam? Ni nanang mat. Ni nanang mat. Pudno mati bagbagak. Kas kala aso ngagngir-ngirsay. Tayo parparadam laang ti motor mo. Pumpunasam adagosan kasinsin use. Ay katuwan kasinsen. Diyak ngamin kayat amatapukan ti motor ko. Anya? Nagalas ngamin na kitaan no nagrugit ti motor ko. Kayat ko silang lata tapno at daganas mo ta amang buy-buya. Na yan, nagdalos mo tinamayam iti motor mo kasinsin use. Mabalin pa yan apagsarmingan. Ay, aprosak man no talaga matlaang nga awanan ti tapok na. Ops. Ay, padasam nga prosan taguraan ka kasinsinyulay. Anya? Aprosa mo ti amin kanyak. Wag lang ang motor ko. Anya?
Pimanawan dyan nakamotorsiklo usay. Anya nga iti ginagara day jay diti balay. Delivery boy day jay, Sean. Ha? Anya nga iti deliver na kan ka. Dayto yaw. Nagorderak nga minute online. Anya nga iti ta naka-plastic. Kaputa iti motorsiklo, bakit? Inggatanga ko na, iti cover na, tapno saan amatapukan. Anya? Saan mo't unay ang mataptapukan ti motorsiklom? Tadamat garahin na dito balay. Ay di naklatan bibiyangan, Sean. Jack nga rod kayat amatapukan ti motorsiklo. Ay, anya lakit din aya. Unay matan ti panangipatag mo iti motorsiklom. Uray santan nga agsira iti naimas, basta makagatang ka iti para iti motor mo. Di ka din nagreklamo. Manong iti presyo day ta cover ti motor mo. 600 pesos. Anya! Naginamot tanday ta cover ti motor. Ay katuan Day ta inginginaen ti kinatangkaw tapno nalagda. Basta para iti motor kaw, awan tinangina kanyak. Sean! Adto yung tibagas sa bulbulo, dam. Agyaman na, tatang. Di kailangan makagatangan itibagas yaw. Kada mo trabaho ni usay ta mapamakikarkarpintiraw. Adang agpay so trabaho na. Ngam na ibusan di sweldo na, tatang. Anyat kat mo sawa na nakaw. Imbis ko maataraon ti gatangan ni Usay. Agam saan mo ti gatgatang na iti accessories ti motor na. Anya? Jelatan motor na ti paggasgastusan na. Masurunak at talaga, tatang. At damot din imay nag-deliver, Usay. Anya man ti in-order mo iti online shopping. Accessories ti motor ka, bakit? Manaon! Ti manan motor mo tinggatangam iti accessories. Ne. Ay, di nakmulagatan, Sean. Inggatanga kiti accessories ti motor ko, tapno nagporma akit kitaan. Awan lang aruden maigatang iti sidaan, day talatan motor mo ti paggasgastusam. Anya laki din na ya. Nagadupel asaom dita. Anya lakit din tarupam. Sumarteng kan. Ramidig ti kayat ko iti motor ko. Nga uray saan tadamangan kasta ka di, ha, Usay, ha? At dapay matnat da iti swildok Isupay lati gatang mo iti kanenta. Ay, diya kamukan ka, Usay. Imbis amakan ti pangigatangam iti kwartam. Sa dino ti papanam usay. Mapanak iti balay ti barkada agtatang. Apayaya. Makilugan ako matadabit gagara ki Jacintraw. Ay aglugan kailangan iti sa balay tatang. Saan nakadumalan ni Jacintraw? May tulod na labitin. Nagplitiak no iso. Ala na. Saan mo't at tricycle ti motorsiklok tapnog pliti kayo tatang. Sa maisa, Jack kayat nga dalumugan na sa balay tao. Aniya. Ay katamangan no magasgasan ti pintor ti motorsiklok tatang. Pasensya kayon, aglugan kayo langan iti tricycle. Di mo man lain lugan mat ni tatang, Usay. Nagpaidam ka matan. Jack nga rod kayat nga daglugan asa bali ti motorsiklo, Sean. Ti kayat ko, siyak laang taglugan iti motor ko. Anya? Kunakon kat nga gipulong da jalaklakayan. Kaslaobing nga gipulpulong. Jack nga rod kayat nga da sa bali nga aglugan. Nagalasan ti ugali mo, Usay. Amak mo't day jay. Oray pa'y amam, Sean. No imbagak a Jack kayat ti mangilugan iti sa balay, Jack kayat. Siyak laang ti mangsaksakay iti motorsiklo. Usay, nakalaba akon. Si kanton ti mangibalaybay tanay, adda papanak. Jack masaangaw ti mangibalaybay kadagiti linaba malupot. Apay adi mo masangaw. Awan mo trabaho ita. Busy ak nga rod. Anya ko ba ngay ti pakakumikumam kat adda ka mo dito'y balay? Bambantayag ti motorsiklo. Anya? Apay anas ka na bantayam ti motor mo. No ngay takawin da. Anya?
Asino kumati umay agtakaw dito'y lugar tayo, usay? Natalgad mo ti motor. Gaputa adama dito'y garahe. Nasaysaya atay no mabantaya ka na yung bagti motor ko. Di tay ammo ti idadatang dagitag tatakaw. Anya? Nasirib dagitag tatakaw, Sean. Nagadaw ti may padpadamag iti radyo kang TV ang natakawan iti motorsiklo na. Isa bantaya ka na yung bagti motor ko. Anya? Una yan kasinsin. Tugtugawan man yung timotor mo. Sirip-siripam no addamanin narugit. Ay katuwen kasinsinyulay. Pinisit ko nga rodya kuton nga imuli iti motor ka. Anya? No mabalain kasinsen, oray insekto a bumaddak iti motor ka, pisita. Apay ngay apis itam kasinsin. Awan mo ti madingar aramidan da. Magasgasan nga rod ti pintor ti motor ka, kasinsen. Ay, nalabas mo't daytan kasinsin. Naglagan laang mo't dagiti insekto amag na iti motor mo. Ay oray pa, kasinsen. Napatiglaunay kanyak ti motorsiklok. Oh, kas makita mat, nagadaw ti accessories na. Dakkelin ti ginastos ko para iti motor ka, kasinsen. Madlaw ko nga rod kasinsin. Nagadumat tantiing kabil mo nga accessories na. Wow! Magpintasan ti motorsiklong pare usay. Napno iti accessories. Ay katuan pare Raul. Saan la basta-basta accessories deta? Nangina klase dagiti accessories. Nagadupay ti silaw na. Nadapay nagdakkel abaks iti likodan ti motor mo. Ay katuan pare. Dayta di awagam da iti top box. Aya? Uwan pare, saan la basta top box deta? Anya ngay? Nginginain na top box deta pare. Adaw, ti mabalin mo nga ikabil dita. At padasak man asakayan ti motor mo? Ops! Oy! Saan na mabalin pare? Sakla ang ti magsaksakay ti motorsiklaw. Amumatan, jak kayat ang magasgasan. Aniya? Jak tupay kayat a pagdiswan dagit insiktaw. Si kantulaki din na taaw. Ay, gumatang kamot ay ti motor mo asaksakayam, pari Raul. Awan manin maisaang. Nagswildo mat idikalman ni Usay. Yung awan mat inyawat na kanyak. Tainak ko magumatang idikanan may. Addama nang jagi deliver iti online shopping. Udayay. Inasit ganan ni Usay. Kat inyawat na mutan ti bayad na. Uy, tiyawanan bain. Awan lang arudan maisang. Nag-order manan iti online shopping. Payman, alaak man di martilyaw. Daytoy, ti paray ti daytaam motor. Sumarding ka, Sean! Minartilyong matanti motor ka! Awan bibiyang ko! Daytoy Ay! Isa din mo tayo tangar aramidam, Sean! Nadadahalin ti motor ka! O sige, lapdan na ko say! Dayta ulo mo ti Martin mo, taplag limpyon, salbag ka lalaki! Ay, awanan ti sirserbi ti motor ka! Nabatagan dagiti silaw ken sarming na! Agnakam kaitan salbag ka! Kat manipod ita, agsina tamutan, kat daytan motorsiklam ti asawam! Da kayo dagdan na di ta motorsiklam! Anya laki din. Ipangpangruna nga men ti taraon. Sakbay dagiti na materyalan a banag kakabsat. Anya laki din. Malah papagayam. Ditan tinagpatinggaan ti maisapay a pakasaritaan iti biyag nga intay pinaulwan.
asawaem ta motorsiklaw. Dito'y drama tayo. Anyalaki din. Insurat ni Tia Tina Minises. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din. Sangsangit ni Bebe, pangga. Ang kabit si Kaswan. Asimot niyang sangsangit. Baybay amlaang agsangit ni baby dita. Si kakit di at rumbang si kaswag dindong. Ay. Delikado manahin. Anya ti delikado asasawam dita dindong. Ay, ubing banday tuyahin. Anya kumangay. Ay, ayatan ka. Yung kakita si Kaswan, ti anak ta, bakit? Ubing manenti kayat mo. Di ka din agpakipot pa, hindi to. Ay, sus! Ay, 5 ang nagsasarunutan nagtapangga. Gusto ko man, Kayat ko pa iti aganak. Umay kan nagbanglo ang tupay. Apay, di ka di maayo. Pangga. Nagimasa talaga ti mga iti mangga kan santol, nanang. Ay, saus, una yan ti panangan mo iti manggaken santol, pangga. Siyak pa yan ti makilkilaw. Nagimas tupay. Nagsam iti panagraman ko iti kankanak. Ay, aguray ka man, pangga. Aginaw kan sa manan nanakaw. Wansamot, nanang. Anya, ay, saus, anya lakit din ti anak kaw. Nakaala ka manaon. Kayat ko pa'y ngamin ti aganak. 5 lang aruden ti anak yaw. Kayat mo manang ti agsikaw. Anya kumangay, nanang. Ay napangga, agpanunot kayo man mo't nga agasawa. Nagsasarunaw dagiti anak yaw. Ayan dagitan nagtapangga. Impan ko pa'y laang ija ayan da, nanang. Apay nga impan mo ija balay dananang, kat adda kamot niya agawir. Jak ida masango nga awiran. Anya tikait mo ang sawain. Nakatilmonak manen lakay. Anya tinatilmon mo ako nam. Masikugak manen ti kayat ko asawan. Anya? Nagbiit kamot tin anak kaala, pangga. Singin ko mati inginaw ko lakay. Anya? Ay, may salaang bakit narigat agpadakkel iti ubeng. Ay nalaka. Imbag kumamot da permanente at trabaho kat awan mat. Makipaspasada ak lang mat iti tricycle. Di ka din agreklamo din do. Ingka man kit di mangala iti bunga ti mangga akanak. Sigurado ka nga aginaw ka manahin? Wen, talaga nga aginawak. Ang mga nukon ko namlang day tapangga. Aginawak ko naklangarudan din do. Maudin day tangay pasngay mo, pangga. May kainuman day tanga nagta. Depende. Anya, depende. Oh, nungay kayat ko manan ti agsikog. Anya? Nagsiglat kamot tayo, pare din daw. Apa yan ay bagam day ta, pare Radel? Nakaalimon manan iti pakwan ni bagay mo, paray. Ngay, apa yan nagsinay ka, paray. Rumbang ko man naragsak ka, ta adamanin anak yaw. Di mo laam mo. No niya ti marikriknak, pare Radel. Di mo laam mo. Nabanog akaon. Apay akasta ka din do. Apay ka di manen aya, pangga. Umay kan alakay. Ay, sus. Ay, unay kamuteng, pangga. Nagdakil lang aroden ti tiyan mo. Anya kumangay. Basta umay ka. Nabanugak, pangga. Ay, di nagman karintaran iti kayat mo. No di mo kayat guraan ka. Ay, urayan pangga. Nabanugak ko naklangarudain. Saanin ang mabalain tadakkilan ti tiyan mo. Alan lakay. Alan. Jak kayat. Alan mayat kan Jak kayat, pangga. Mayat kan ko nakmat. Ay, naghilig ka ngamin, pangga. Ay, pangganakan ka talaga. Ay, unay kan aya. Nagadupay lasa dita. Agkan ka man laangan. Ay! Garaw mon, pangga.
Maikanuman day ta si kugmo pangga. Wanti na. Kurang pa'y dayto yung anak ko Anya, kayat mo ti aganak iti ado? Wanti na. Aginggat na pigsa kami nga trabaho ka ni Dindo. Aganak kami pa'y laang Ay sus, tinawin nga aganak ka pangga. Husto launay di ibagbaga ti kaaruba abagbagay mo tinagan mo a pangga. Pangganakan. Anya lakit din aya? Ure anya ti sasawem. Basta ti kayat ko, aganakak pay. Kayat ko ngamin ti ado nga anak. Iti kasta naragragsak. Kat, kano nga iti panaganak mo? Inton umay alawasin ati na. Ay, sumit lagayam atanay. Nagdakulan ti tiyan mo. Ay, di ka unay agargaraw pangga. Dandanikan aganak. Kaslawan anyaman ano aganakak nanang. Ha? Niirwama kon nga aganak Amok pa yun, nung kasano kapigsa ti panagadek ko, tapno makarwar adagos ti ubing, nanang. Anya? Kan amok pa yun, ano kasano ti pamayak nga aganak, nanang. Ay, Bien, namadta ka pala dito isalas, pangga. Lakay, kasla marikrik na nga aganak akon. Anya? Ay, mabitlaan. Taray ka na di ospital. Di ka di unay agdaan nagtindo. Ibagak to ka ano dandanin. Di mon orahin niya ganak ka dito balay. Itaray ka na di ospital. Wan, di ka di mandanagan dindo. Ay sus! Anya nga ay sos pangga. Ay rumarsan lakay. Ala, umay ka. Mapantan na di ospital. Saan nga di ospital di papanag? Sa dinaw. Ijay Casillas. Anya! Kaano ka ngay nga aganak, pangga? Kunak manoy tan alawas si panaganak mau. Jakman amo tatang. Kunamo di doktor nga itan ti Jody ti panaganak ko. Ngam awan pa'y matmariknak tatang. Ay, siyak pa yun ti madanagan anak kau. Ang mga numa-over jaw day ta si kugmaw. Di kay ka di madanagan. Mariknak mo't no aganaka kunkat. Lakay. Lakay. Lakay kunak mat. Apayaya, bakit? Jak matlagan akad. Jotit ko no bigat. Aganak kang tulat. Bakit? Arakupan ka man kiti, tapno nalakaak nga aganak, lakay. Ay, sus! Ay, taka manin pangga. Alakit din. Arakupan na kun. Anya laki din ni bakit? Agreng-reng manin. Sige ka. Agsapo lakit sa bali, no di mo kayat. Anya? Alaka din do. Di ka din pa importante. Hindi talata mumon, pangga. Pangganakan ka talaga. Ay na, lalaki ti anak ka bakit? Wan lakay. Agawid tayo. Tanaka-anakak mo dun. Anya? Anak mo pa ilang agawid tayon? Nasakit pala day tasugat mo. Anya kumangay? Kabalak mo't nga ibturan ti sakit na? Adamot agas? Saan ko maanatanggan ti ulom, pangga? Urayam nga ibaga di doktor, no mabalin mo ti rumwar dito ospital. Jak nga rod kaya ti agtalinaw dito ospital. Jak kaya ti angot dito Ay katagan anos ka pangga. Then maudin da ito, nga anak ta. Karuprupa mo ni Dindot impas ngay mo pangga. Wan nga rod, Tina. Ay, apo aya. Oh, ape anag sinaay ka ngay pangga. Kaya't ko kumaakarupropak ti ipas ngay ko. Ha? Karuprupa mat amin ni Dindo dagiti anak mi. Iso akayat ko pa iti maadaan iti anak akaruprupak mat. Di mo sawan akayat mo manen ti agsikog pangga. Kasta nga agpaiso Tina. Kayat ko pa iti agsikog. Anya?
Datan tinagaw awer ka dagiti apo ko talakay. Nagadon ti anak dakin ni Dindaw. Tinawon nga aganak ni Pangga. Tirigat na. Ang mga nunayunan daman na ti anak da. Ay, jakla amon lakay. Imbag kuma, no isuda lang tagaw awer. Saan mo, tadatamot ti mang pakpakan kadagiti daddo mga anak da. Ay, anusan talatan. Tapo ko tamot ida. Bakit? Sa bagay Kahit ayan nga rudan, dagiti apo ko ta. Napanda ijay likudan ti balay nga agay ay ayam. Ay na, naging pisen ti lapayag mo para din daw. Apa anay bagam data paray? Kasanaw, kanayon ka, mapuyatan nga may agpasada iti tricycle, paray. Bun nga rod pare Radel. Kasla, suminsinan ti kararuak kapoy ti nakaro abannog kaw. Ha? Na umaagpaiki din pare Radel. Anya kumangay, tinakaumaam, pare din daw. Di ka na yun, apanang kalbit kanyak ni bakit kaw. Anya? Ay, sana all, paray. Anya sana all paray. Makabannog mait no kanayawn. Awanan tina na. Sa bagay kas makitak iti langam kay nagunagan ti matam, paray. Awan pa yan pigsak nga may agpasada pare Radel. Agsangsangit ni baby lakay, ingka si kaswon. Anya? Apay asyak pa ilang tibaon mo. Imbis nga ingka kumapadid dyan. Bayam di tang agsangsangit. Awan mo't matay iti sangit. Ang mga no kinabag ti tiyan na. Di mo ka din ikaskaso lakay. Lakay? Apay ka di manan ayapang ga. Karuprupam amin nga anak ta. Apay mait anak ko nam tikas ta. Bakit? Awan man lati karuprupa kadakwada mo. Imposible bakit? Karupropa ta, dagit anak ta. Saan? Asidag tiro, padakan ka. Panunot mo lang day ta. Di kayat ko. Anda ko mamit karuprupa. Ay! Sabali man ang titinorti sa bakit? Ay lakay. Agaramid naman pa'y ay ti karuprupak. Ay, manjakawn! Di nag-udan pang asim. Di ka nga rod agriyaw Diyak kayatan pangga. Nagadon tanak ta. Kayat ko nga rod ti maadan iti anak. Akaruprupak kumamad. Ay, manjak. Manjak. Mayat kan Manjak. Mayat kan Manjak nga raw. Apay ayang ipapilit mo. Di ka din agpungtot. Basta manjak, pangga. Wan ko namon lakay. Kayat kumat nga da karuprupak. Makamo ka. Nagdagulit ka, pangga. Manjakaon, kaputan na banno ka kaon. Kan saan tan amapakan anaimbag na kita nagta. O sige, makaamo ka. Aglalaki akno kunak. Orayan apang ka. Aglalaki ka no isuti kayat mo. Agtalawag langan, kaputan na banno ka kaon. Tatang, pinanawan na ko ni Dindo. Inkaki di kasarita ni Dindaw. Basol mo lang no apay pinanawan na ka. Tatang. Nakasaritak ni Dindaw, sakbay api manaw. Agasam, takayat mo man ang tiaganak. Idinto tanagadulang arudan ti anak yaw. Tatang. Sana dakis ti adu nga anak. Basta laki di mapakanyo ang naimbag ida. Ken mapagadalyo ang naimbag. Tatang, jak kaya tamapukaw ti asawak. Kun kunaklang mat nga aglalaki Urnusin nyo ti pagbagiyaw, anak kaw. Sana nasaya tagsina nga agasawa. Ken agbalbaliw kan. Yaman, tatang. Inakasarita nila kay ko taagawi din ni Jibalay mi. Agsingsing pa takon tatang. Sana na maulit pa'y. Anya laki din. Sana dakas daganak iti araw. Basta laki di ta maaywanan nyo anay bag dagiti ubay. Tapno sanda nga agbanag ang nakakaasay. Mala, ditan tinagpatinggaan ti maisapay a pakasaritaan iti biyag nga intay pinaulwan. Pangganakan!
dito'y drama tayo. Anyalaki din. Insurat ni Tia Tina Minisays. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din. Ay, anyamatan ti kastoy. Parikot manan ti si Daan. Ay na, huwag nga ro bakit. Tunggal malam si Daan ti pampanunutan. Adamot sa nga gasot ko dito. Isunti igatang mo iti si daan, ija tirsina ni bakat suping. Yag mo nga ruden lakay, tainak gumatang, tapno mangan tamutan, mabisina ko. Oh, si kamot gayam, Mare. Anya gatangam? Kwa, mano ti panangilakom iti tarong, Mare? Day tatarong, Mare. 90 ti per kilo. Mayat day ta. Kapuros laang itay bigat. Gumatangkan. Ay, nagnginamot tintila akong, Mare. Anya anangina nga ibagbagamot, Mare. Manula ang titarong ijay ili, 50. Ngam tilakom, 90. Anya? Si kakit dimot, kumare. No kayat mo, inka gumatang ijay ile. Ngam no kayat mo, adamot kiti ti libre at tarong ijay likod. Isuna laang, tadadailan. Anya? Manginaan ka iti lakok. Isu ano kayat mo ti libre, jay nalungtot ti alaam. Uray alaam aminan. Nay, apay nay. Magmag na kamay at tumanabuto hilain. Apay yan. Ay, marurudak nga rod, tata. Nagalas at talaga ti ugali day jay ako, Mare. Asino ako marim ti bagbagam? Asino kumapay ngay no saan animay la. Nagistor lang kunamlan asinon ngagsasao. Anya? Ay, addan to aldaw day jay babae. Ha? Manipod ita. Jakon gumatang ijay tersena na. Oray puutin na. Na? Kapay asat ti pangibagbagam ngay? Ibagam akong kuana. May sakamot alaklakayan. Da? Dita ka man laungan. Ha? Iti ka anuman. Pulos ajakon gumatang ijay ayan day jay amayla. Nay, tapay. Tawtawarak laang tila ko natarong. Ngam sa balimutan ti bagbagana. Anyat imbaga na ayang. Kunana, ano kayat ko kano? Jay latan dadael atarong ti alaek. Total kano ket libre. Anya? Ado ti istor ang mabalin ko apaggatangan. Saan laeng nga iso? Ha? Di pa'y lama dadael amin alako na. Tiyawanan baing. Ha? Oray aglin nipat kami ngag kumare. Nagalas at talaga ti ugali na. Mari, nagdapo ang ijay ang dalwi sa idikalman. Si kakanumat imarmaritis da ijay. Da ijay kano ahelen. Anya? Apay ngamin aya. Ay, gimura siguro. Gapula ang iti panangibagak kenkwana. Ano kayat na? Tilaangan dadael at tarong ti alaan na. What? Kasanumat namin. Tunggal umay ditoy. Amin alakok, tawaran na. Kasta aya. Ay! Di nararamidan kanyak tikas jay. Amangan no malipata abaklaak. Madurab ko, ha? Anya, ay unay kan? Oy, puto ti bagbagak. Madurab ko kunak tume. Anya, mapan ka gumatang iti sidaan, bakit? Wan lakay, ngam saan nga ijay ayan day jay amayla. Sa dino ngay? Kat, ado matistor. Inak ijay ayan ni Nana Ising. Ijay timapan ko pagkatangan. Anya? Gumatangak ijay, sakon to ilabas ijay ayan ni Mayla. Ha? Kita man no saan amabuisit tiawanan baing. Ingka nga ro din. Di kan sumanaw tani, mabisi na kun.
Ken. Anya ti gatangam. Kuanana. Manungay ti panangilakom iti may sa akilo ang karnay. Ay, karnay. No pork, 320 ti may sa kilaw. Ngam no chicken, 220 ti may sa kilaw. Aw, anya ti gatangam. Ay, nagnginamutan tila ko yun, nana. Una yan ta 320, kas kada 220. Manulaang ti karni jay ili. Unay kayumutan amang presyo itila ko yun. Kahit no kayat mo ti libray. Kailangan dadaal akarnay ti itad ko kan ka. Anya, manulaang ti ganansya kiti may sa kilaw. Tawaran pa'y laang mag. Ay nahilain. Ado ti customer kaw. Maibuslat ta tilakaw. Nga uray saan ka nga umay gumatang. Anya, ala pumanaw kan. Tama nga no anya pa'y ti mailawan ko asaukan ka. Anya, ha? Di ta ka man langan abakbaketan. Di pa'y la madadaal amin alakom. Anya, malaes ko maamin alakom si kabaket. Kat uray si ka, malaes ko mamutan. Nagalas ti ugalim. Anya! Nay, apay bakit? Kasla amin mutan nga datersina na iti lugar tayo ka inapamaon. Ay na, kasanumat ngamin. Nagngingi na tila ako da. Di da pa'y agpatawar mo. Ha? Awanan ba inday di abakit ising? Kunak lakit din no nasingpet. Saan mat gayam? Hay! Di pa'y lamalais amin alako na. Salbag abakit. Huston. Ay saan? Nagsakit at talaga tinakam ko kan na. Iso nga idadanes ko. Aging gaa maumaak. Anya? Anya, kasta mo ti naramid na kada kayo, nana? Wan, ha? Mabuy sitak nga rod kan na. Maminsan pa'y nga umay ditaoy talaga adyak palapsan. Tutupak dayjay. Ha? Bastaws dayjay ababay. Di da amaw timang respeto iti bakal. Aywan anana, talaga abastos dayjay. Uray siyak, kastamod lang ti umay na inaramid, idi na pan alawas. Ay, di mo pa'y la dinurab, tapno agnakaw. Ay, mahay blada ka talaga iti dayjay ababay. Paiman, makitak la dayjay ahelain. Ala, huston nana, amangan no mahay blood kayong agpaiso, gapulang iti pungtot yo kini Helen. Relax, nana. Ay, nagawan ang respeto da Helen. Uray bakit? Nagaramidan na iti kasta? Wan mare, agasam, pinagsasawan na ni Nana Ising? Adi pa'y laka no malaos amin ala ko na. Kan uray ka no ni Nana Ising, malaos ka no, isuti ko nana. Anya? Ay, nalabas mo ti kinabastos dayta? Wan nga rod mare, saan mo tangam umay ngamin dito ayan kukat? Manipod nagkontra kami. Kan saan ka numutan ang nagsubsubli ijay ayan ni Nana Ising? Sigurado nga ijay ayan munto ti sarununa. Ay, umayla tayo store ko. Hanggang, makaraman, iti di na pinaramramanan, ti da nga babae. Alaman, ikaman nga rod ti pagnakman na. Tapno balbaliwan na ti kasjay nga ugali na. Wala, padaanak nga umay. Nasaya at nasabat ka, tinaw. Ay, nana. Pangaasiman tabagbaga amat ni bakit mo. Ay na, nalabos ti kinabastos na. Awan apulos respeto na itinataangan. Ay, pasensya kay kuman nana. Bayan nyo, siyak ti makaamaw. Nagbastaws, nudyak la nakapagtapol idi may ijay tersina. Ang mga nubinarsak ko iti sardinas, tauray mabukulan ti salbag a babae. Ha? Bagbaga amday jay, tinaw. Ang mga numakatumpong iti na uyong ngamsyak. Ha? Irisanda ti rupa na. Anya, kasta ti imbaga day jay abakit kan ka, lakay.
Wen, iso pa nga si man tasar dengan ti ugalim. Numaminsan, agpakumbaba ka mo't. Nang runa no bakit wano lakay ti kasarsaritam. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Irespetok ti kaskan kwa na? Ha? Ti awanan bain abak-bakutan? Gusto ka din. Inton kwan siyak lang arod ti mangsugod kan kwa na ijay tersena na. Imbaga na, abinarsak naklakuman iti sardinas. Ha? Barsakak iti bato day jay kunak tumag. Amangan no iso pa yan ti pakaustelan na. Ti salbag abakal. Anya, mapan ka gumatang ko nam. Wan, Paggatangam ngay, kainapam mo amin nga daistor na. apay, ni bakit ising laeng ayakin ni Mayla ti adda isturna? Adda pay met ni bakla, saan aya? Wan, angam kita manay. Amangan no mapaungat mo da jay. Nakabut-butang. Saan? Nabayag nga agayem kamin kin ni bakla. Iso nga amok, adi na maaramid tikas iti naramid da kanya. Inka nga rudoy. Tapno saan ka amarabyan. Ay! Si Kamad Gaya Mare! Itama pa nga imay ka dito'y tersena. Apay, di mo kayat nga umayak gumatangkan ka. Kayat ko Siyak pwede ko nam. Anya gatangam. Kuamare, mano ti may sa akilo akamatis mo? Kamatis. 90 timay sa kilo. Ha? Ay sus, nagnginan. Si Kaman pa'y ti baklaan ang ngina, tilako na. Anya? Mano lang ti kamatis ijay ile. Ngam si ka, 90. Agasam dat. Mawanang kaitibain at talaga niya. Apay nga tinungpanak matlatan. Pudno, ti dumandanon kanya ka nagalas ti ugalim. Naglaing ka lang aruden at tumawar, at napay pasurot na asaan na nasayat asao. Salpag ka? Anya ka matan, Mare. Angaw ko laday jay. Anya nga angaw? At titi kamatis. Ay na, saan Mare? Saan pangasimoston? Bastos ka Umay ka dito ito pagsawanak itikasta. Tutupan ka kunakmat. Kahit mo pa Ay, huston pangasim. Nagapgasan ti matak, Mare. Saan ka sardengan? No ti panagkunam kat maaramid mo kanya, tikas iti inararamid mo kada Mayla kanina na ising. Wrong! Nagbidot ka. Gusto pumanaw ka. Ay nalakay, nagapgas ti matak. Anya nga minti nararamid mo? Imbagak lang aroden ken ka, adi mo aramiden tikas iti inaramid mo kada nana ising ken Mayla. Ngem inaramid mo lata. Anya nga ita? Awanan ba inday bakla? Umimbagla da ito'y matak, sublyak day jay. Ay na, kasta lang aroden day tamatam. Nakarit ka pailaan. Di kalat ngamin, bye-bye anay. Ay saan? Sa anak nga agpaabak ko naktumay. Ay, makamu ka itibiyag mo, salbag ka kiti. Amin laki nga da istornan, kaapamaon. Anyang iti paggatangam, naglaing ka tumawar. Sumardan kan. Amangan numalipatak nga asawa ka, sikat ti pagipapasak iti pungtot ko. Anya? Siya konti imay dito'y balayo. Gapot adim manon kanyak ti bagbagam. Ano maimbagan ti matam, katsoblyan na. Apay, pudno? Ha? Adak dito ay. Nonyaman ti panggap mo, nga umay aramiden kanyak. Aramidem itamot laang. Ay isaan, Mare? Si kakit dimat. Angaw ko laday jay. Naglastog ka? Gapulang iti kinalaing mo at tumawar iti lako. Pagsasawam ti akin istor. Agbayin ka Pasensya kan, Mare. Saanan maulit? Good! Kasta Siguraduem adimon ulitin. Tano ulitin pa'y, ang mga nasaan lang akamatis ti iridis ko di tarupam. Silin to, ken saan adi tarupam. Dayta akin papa. Tapno mamimpinsan agnakam ka. Anya? Bueno, papagayam,
Ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.